o te kuli na amang o fe ngata doming. Doming. Lalai selo. Ne doming, ne lalai selo. Oni fe o iteni na amang ngata doming ona. Rasa kasih sayang. Agora how to justo litang. Imi tem que for, ser na hire na tem que for para badang mai ne. Para badang na bem que tem que justo tem que relo. Entre iteni fe ho iteni na amang ruane domine do mas justo leu. Terus oh ini dia domine be justo los kala. Domine be justo. Domine be justo na uninang amang ka. Terutama le uninang ne domin justo. Ona parceiro ne atu den domin justo no uninang ne domin justo leu bo. Sesera dia sempre ia let bon. O atu ati ne mata ne tetap nuang ne los gala. Ne domin justo. Ne hau ten domin justo. Domin justo ne teninang amang. So inang made hawa sete tamas ne. O ne atu te ne be o tu ne temos oni namang ne hanuang na fating. Por exemplo, de contoh hola feto. O ato anu sa o komarka tina sanolo tina 20 masai mai. O se na fating ni lain ga laos. Ne, lain to, lain te kuliah sere. Esa masa Ya, dia adalah bahasa karik. Tidak ada kata mantang antara anak sama ibu, tidak ada kata mantang anak sama ayah, tidak ada kata mantang antara ibu dan anak, tidak ada kata mantang antara ayah dan anak. Ada mantan istri, ada mantan selingkuh, ada mantan suami, ada mantan istri. Oke, inamanya domini puru. Puru. Fengnya doming, halo ita tu lau dalang nebe malos. Feng na doming. Ino huim bel selingkuh tang itu. Maksudnya sedang doming puro to. Masa por exemplo ita ya problema rumah, maksudnya ita ekonomi lah mendukung ga, ita ba komarka ga. Maksudnya lah seti harus sa. Lah seti harus sa kita halu ita ekonomi lah mendukung ga. Feng na Persija Barat. Exemplo, Feng na Persija Barat. Ola memenuhi na Persija Serne. Nunca mais acontece. Nunca mais. Kalau emang mencintai itu bukan acontece sana. Mencintai ini harus jelaskan mencintai ini. Asa how tu tanda itu dia. Mencintai ibu dan istri itu tidak sama, beda. Ya memang beda. How hilu lu emang memang boleh how lu kau hilu emang memang kau hilu. No. Nunca mais emang memang kau hilu menyadu hilu how lain. Kau hilu ni nama lu kau hilu. Kamu how laten orang rata belakang mai tang how. Kamu hilu. Mas emang dan memang kita tahu isi kita bahwa dia fulan sih nelar pasti emang mencintai. Exemplo, asa por exemplo, nessa exemplo de. Oni na amang nessa imro hola malo na feng ne, imro hola malo clear tena. Oni na amang sa mateo tena. O hili ni na amang hili na fato na feng. Amang kamu mencintai na Fatih, dia narang selalu. Dia narang selalu. Pengira emang jadikan istri sebagai saya. Ya. Perguntas lo serán. Emang ba lalu nia data masyarakat ni mau terentos na memori ni sama si haune fu mau hili fetan memang kau maratan ni memang realidade masa mau ni topik poin dia sana fetan mau lagi kafir antau mau bola mencinta si mencinta ni ni mesti ada konteks Oke. Oing. menghargai lo wanita sebagai